Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oh, si kamot ti masalaw ko dito'y dalan, George. Ruela? Wen, siyak da ito'y. Ay nawaw, nagkinis mo't tanti ko dil mo ita. Kastamot lang ti ko nadagiti kalugaran tayo. Ay, manayunan to, ti karibal ko ng kastalaan. Ah? Si Kangay, pagtrabaho amita. Iti sigod lata Sumatlagaya ma-dry skin kalata nga hingga ita. Anya? Di mo ko masakitan itiin balikas ko ken ka, George, ha? Tapod numat, dry ti kudil mo. Naskan ngamin nga agaramat kamutin iti lotion. Whitening and moisturizing lotion. Kasto nga tati lotion, adakta kamata ni Rowela itay. George, sa dino to yan mau? Sapsapulan nak ni tatang. Isublik pa lang ti lotion ni nanang. Ang mga namakadlaw. Ay nawaw, nito ilagay ang silid mi kaninanang magtayan mau, George. Adalang birbiro kag tatang. Anya na jay? Di yun sa lutsunan no anya? Oh, anda ka di pa aramid yaw? Sika pa lang man tiyag balseg, nabanugak nga men. Mabitla nga ro tatang, nagpulisa. Umayak man gumatang, manang Tina. Anyat yung may mo gatangan, George ading ko. Dualata sardinas manang. Day talaang. Uwan manang. Ay nawaw. Umasidag ka man kanyak, George. Ne, hape ka di manang Tina. Adaman madlaw ko ken ka. Anya na itamad madlaw mo? San matan adray ti kudil mo? Ay, siyempre manang. Tapno saan nadilawan ni Rowela no agsabat kami manan ni Tadalan. Ay na, talaga nga inspired ka, ading ko. Ay, uwan ba manang? Nakababain no ibagat ti crush mo dry skin ka. Naibangal daw mo, Rowela. Oh? Kastamot ken ka, George. Sa di na tinagapwam. Di ta tersena ni manang Tina. Si Kangay, sa dino ti papanam. Di mo't laang ayan ni Manang Tina. Adalamapan ko gatangan. Kwa? Apay ka di, George. Awan ka ni ti madlaw mo? Madlaw? Kas kumaiti anya? Ando ti inosar ko alusyon. Yung di na pala madlaw mo. Oy, George! Napaulay magkamaten. Kwa? Awan gaya. Sige, agpatuloy ako ng Rowela. Agan-anat ka, ha? Oh, at to'y titinapay kan kapyagat gatangam, Ruela. Ala, Manang Tina, payakas ta ti panagisisam mo kanya. Sayang, saan kayo ang nagsabat ka ni George? Imay kat dito'y tersenak itay, Ruela, ading ko. Ay, kasta ka di. Ay, nasalaw ko nga rod di tadalan itay, manang. Anya nga, di mako na magkankuha na ading ko.
Ha? Ala, saan ka maawatan, manang? Awan ka di tinadlaw mo? Kas kumaitian niya, manang. Ay, nawaw. Di mo nakita ti kudil na ading ko? Saanan at dry skin. Ay, winyag paiso. Nag-lotion ka no. Tapno saan mo nga ibaga at dry skin. Crush na ka kanungamin. Ni manang tinamet. Uray manupay a lotion ti usaran na. San lata nga iso ti type ko, manang tina? Anya? Luciaw! Umay ka man! Lahunot man ang tulom sitang bakay. Sika ka day tinangkas sa iti lotion ka, Ay nawaw, saan mo ta? Pagan anok kumangay na ta lotion? Apay nga ron nagbasit lang ang ti kargana. Kaano lang ang ginatang ka? Sapay nakangingina da ito'y lotion ta imported kat nga raw. Ay, tsaka mau. Saan ko pinagan? Ano na ta lotion mo kung nakmanay? Kayat mo asawan. Adda al-alya dito'y balay, Ni George nga anak ta ti pagsaludsudam bakay. Pagan ano kumama ni George ti lotion nga'y? Apay, di mo makita. Saan na dry skin ti anak ta? Nalabit a lotion mo ti inususar na. Adda ka di pala akom a lotion, Tina. Ay, naibusan na sitang. Kaano manan asumang patistak mo nga'y? Ay, inton umay asabado, nana. Mangireserbakan to man iti para kanyak. Kalat mat ana ibus ti lotion a ginatang kukan ka. Kasano, kat from head to toe samat ti panagusar ni George, nana. Anya, nakitak nga ti kudil na idi na minsan nga imay dito'y tersena. Kat, ay na wow, nagkinis mata, nana. Anya, nasken anayunan nyo ti order yun, nana. Sa bali mat gayam ama inspire ni George. Ado a lotion ti maibos na. Kisayak manan ti lotion ni nanang. Effective mat gayam na ti lotion na. Maagasan na ti dry skin kaw. Kulakon kay. Ha? Tatang? Sika nagpaisaw ti mangus-usar iti lotion ni nanang mau. Amom ka day, kasta unay ti unget na kanyak itay. Nakiusarak lang matatang. Ni mo nga minsobraan ti usarim tapno sana maibo sa dagaos. Mabitlaan. Itaman pa yan nalagip mo ti ag lotion. Nasken nga adu ti usarik tatang. Tapno magustuhan nak ni Ruela akraskaw. Nupod no nga ayatin na kanti may sa ataaw. Uray anya pa silangam, maaksiptar na ka. Kasta ti pod na, panangipatag anak kaw. Amok at dry skin ko ti makagapo. No apay asa anak apagan anong tatang. Amangan mait, no talaga asa nakasken ka ti type na anak kaw. Ay unay kan, George, anak kaw. Sika magayam ti makius-usar iti lotion kaw. Una na. Saan ko nga ilibak? Makius-usarak no kasta nga awan kayo. Uray ti garden ti papanak, ag lotion aklata. Ay nawaw. Mayat mat gayam ta lotion yun nanang. Effective a solusyon ti dry skin. Intun mamensan, agpakada ka pay. Uwan nanang. Di mo pa'y magkinontrol tinusar mo a lotion. Ibagayon no sa dino tinanggatangan nyo iti dayta alusyon. Ta agurdirak man mat iti usarak nanang. Ni manang mo, Tina, nagpareservak iti maysa itay. Ninayunan nyo kuman atap no makiusarak mo. Anya ba't yung napampanuno mo? Itaman pa'y analagip mo ti ag lotion. Wala, tapno main love mo't kanyak ti crush ko nanang. Nakababain mo't akan ni Ruela. Tingamin dry skin ko ti madmadlaw na. Anya?
iti usaram, George, anak ko. Malungay ti bayad na iti alusyon nanang. Uray saan mo nabayadan? Okay lang kanyak, anak ko. Sapay kunayo nga important. Si Kantolatan ti agbayad, inton agurder tamanan. Sigurado kayo, nanang? Wan, okay lang kanyak, anak ko. Ikargam iti silid mo, tapno saan mo napakibibiyangan ti lotion ko, iti silid may kanitatang mo. Ay nawaw, agyaman ako na nanang. Ay, awan na nyaman na, anak ko. Basta parakin ka. Sa dinaw ti papanam, George. Itayan na Rowela tatang. Agdato na kun kenkwana. Anya ti kunam. Agdato na kun ken ni Rowela tatang. Siyempre, naturid akon ta saan ako na dry skin. Sigurado bumilib na jay no makita na tinagbaliwak. No puno ngay ayatin na ka. Saan ko mga isyaw no dry skin ka? Basta, kahit kumita bumilib ni Rowela kanyak. Ma'am, ni nanang mo iday. Oily fish man na jay. Nagdatato na kinkwana. Ayam okay lang kanyak. Ta ay ayatikit nga raon. Anya ti kunam lotion? Kwa bakit? Kamali siguro man nanti nagawa kami timbagak bakit? O, sa dino ti papanam, George. Apay akas na ti kawis mo. Dala ko pumada man ang tina. Ananom ti pumada ading ko. Usarik tap no presentable akamapan itayan da Rowela. No kasta, agdaton kan kwa na. Uwan manang. Kurso nada na ka nga tamot lang. Nakuna na ngamin kanyak, asaan akas ken ka ti type na. Kayat ko ti makasigurado manang. Saan tayo mamuan ti gusto no saan kong ipadas ti agaram kenkwana. Sa bagay, mabit lang nga rod, taalaag ti pumada agat gatangam. Kitaan nyo man no, bagay kumot lang ti kawis ko tatang. Ay, bagay mo lang ka, anak ko. Panagkunayo tatang, palubusan nakngatan ni Rowela, agdaton kenkwana. Paikit din na saan. Gwapo ka may saan ka na dry skin. Nasayat mo't nga rin no kasta tatang. Ala, agrubatak nga ro din. Ti regalaw para ka ni Rowela, di mo liplipatan. Uwan tatang, addan iti motor ko. Mala, agan andad ka nga raw anak ko. Lalay nga tagpapansin, tapno makaasawa ka mutain. George, anya ti raramidam dito'y balay? Sabong para ken ka, Rowela. Ay, wow! Ano kumaday ta sabong? Kaya't ko kumatag daton, no okay lang ken ka. Anya? Mabalin ka, day? Lading itek. Ngam sana mabalin, George. Paya saan? Saan ako na dry skin, oh. Kitam ti kodil ko, Kwa ngamin, George. no, ada ka din imo na. Kinapudno na. Inaklon kon ni Pipito at Tagalaod. Anya? Iso apasensya kan, George. Ngam, iso ngamin ti type ko. Sana si ka. Namumlaing, Rowela. Gimatangak pa iti important alusyon. Tapno saan ka na ma-turn off no makitkitam ti dry skin ko. George, saan na siya ti babae aparakin ka? Iso pasensya kan? Kasta ti imbaga na ken ka, anak ko. Una nang. Saan ka no asak ti type na? Ay dawaw, nagkasangal ti kasta, George, anak ko. Kunaklakit din no ti dry skin ko lang ti makagapo. No apaya saan nakapagan ano. Tagayam, adan sabali nga ipitpitik ti puso na. Agam, sana balay. Maamamom tao ti babae, anay tuding aparakan ka, anak ko.
Nakaibusa ko iti manualusyon nanang. Uray manualusyon ti ibusam. No saan asikati kayat ni Ruela, awan maaramida manakaw. Kasaritan man ti anak mo, Lucio Lakay. Saan ba't nga rin na sumungbat no aday bagbagak? Ay nawaw, ay wama. Amangan no kaya't napaytiyag may sa no makapagpanunot ang naimbag. Agbagtitukit din no baybay ang taakas talakay. Overacting ka man ako na akong bakay. Ay advance lang ti panagpampanunot ko. Anya kalakit din ay kasla saan ka akonsay ni Janak Mau. Amom nga raw. Ala, tapno awanan si may bagam. Kasaritak tao inton madamdama. Apay amadamdama pay laan, numabalin mo nga itan. Malahawan ay, mapanakaw. Di kan ako nga. Manualusyon tinibus ko tatang. Tapno lang masolusyonan tin dry skin ko. Ay, saan siguro, ani Ruela ti babae, anay tuding parakin ka anak ka. Kunak no tin dry skin ko ti magagapo. No apay sa anak apampansinan ni day. Kas na ko nak, no podno nga ayatin na katimay sa tao, sana parikaw na ita dry skin. Dumaray ka. Kasano akpayan tatang? Ano pa iti babae ni sa anak ka? Ano ang narigat limang sapol iti babae akas ka ni Ruela? Awan maramidan tayo, no sa balit ti kayat na. Saan mat ang mabalay, napilitin tayo di tao. Tatang? Kasaya atang aramidan. Akseptaram anakaw. Akseptaram asipupusaw. Asaan asikat ti kayat ni Ruela. Iti kasta. Makamove on kamutain. Tatang? Adanto. Saan pa'y nga itagam sigurado akong adanto, George, anak ko. Ay nawaw! No saan da ka akayat, aklunam. Gaputa ti ayat kat saan ang mapilpilit. No di kat agtaod daytoy itipudpud no akaunggan ti puso ti maysa a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.